nan sapun macail budget act when pachen dame patpachuin and budget chalasinan and we are the chalop ban and packet ban palium kin shawashe dirailmen Pohnpei ka ngongni kawaitin kusunat yay Micronesian Legal Service Corporation. Mojamat my speaker. Motion closed. Kariaman. Kalanganin kawait takapesana pen kamutan kusunat memiyayar Masalah ay pampona siya kamagat sang Vice Speaker Thailand return masina pen kamutan kusunat wad ikamela memiya kariaman pen kamagito karata Thailand katlanan usus oros mautung Thailand return masina pen kamutan kusunat pap kutuisak silu lemenyari isak silu masani yay uang masani show kamagit paita rok Thailand return masina pen kamutan kusunat wad Karos mautung Thailand kamanata kamutan kusunat pap kutuisak silu lemenyari isak silu uang watawat kayu masani yay uang masani show kamagut paita rok Thai sabulman gitar kamutan kusunat wad niya Thai kamanala ni watawat kayu ranwat. Privilege Speaker. Kamu Vice Speaker Michael. Kalangan Speaker. Pagi kau ligan negara bualu. Berada di kedua sakria orang tutup bayu. Makawai and sabul makan nonon kosunet. Tepasan non kosunet dan woi pakonin Pohnpei. Meberbatulang. Uyapan apalihata kamutan kosunet kan. Ang nitaken watawat riau. Privilege wadi tungalang kaman Speaker. Mintuan guya walia panaramas anan. Upagi umot kasambalwet enggak ilawati kabuka me tokalang finance nita sang LB number tabagi tuwa saktayo labanyal risak silu o place nan pel calendar. Ang watawat kayaman. Kumagit mesan salah sang Vice Speaker Thailand withdraw kamutan kusunat pap kutuisak tayo lebenyari isak silu o place mo momot Thailand katiyan nan masina pe Faros motung kamagito masani uang masani show kamagit paitar masina pe Speaker kamu Senator Aris Kalangan Speaker kasabali wow wow ang Vice Speaker Sakar musik ibatawan kagalut na sansal nintuan Vice Speaker Miguel kasaladarong pasan ng kusunat ay kamela lang na kusunat o rule yay mawiyawida buwan kakaila ka ruwas kan mamiyanan pasan ng kusunat Samatay ko pasan ng kusunat ruwas na watpamiya watawat riyaw and kusunat bang kamanaman sa Legislature provision mamiya ng Constitution and dami ran riyaw watawat pangyaw 2 separate days kusunat ko daw ruwas sa Legislature bang kauda sa may rule and procedure may bantatok Hernan samatay rule of procedure rule 101 email regulate withdrawal sansal na kasalanan Vice Speaker Miguel uya withdrawal yung mabangkosang nan committee Hernan rule sansal withdrawal bang utanan nanin ran limaw hambang place unless ma-mover in motion kasaleda ran yung mabang trotosan ran limaw so kag marumotang ran limaw ito profession na miyan ang rule mabang marumot kisang ran limaw kag place on the same day mauya emergency measure yung magulong sang kapina haripe kasal bisa mandadago na tayo bang at ay huwag kang kakailakan ng mamotuat ni samatay rule ay sa tumita ta Ibama session what ran isak sama Taiwan session. At the time na Taiwan ako bungo try sa their presidents amaw Thailand sa bungo ama Taiwan ta dango presidential at ana amen sa maday rule
and ruwacha me kak ran note and place nan calendar. Speaker, Hari imin Kapwuaresou ay pagpak ni iban person kita rule 11 EAO pagkuman kamian rule me we have been to talk to come with me wiyawi at truck wiyawi bogi sudah tahu sama saya rule nakukuda po ang kakala kakusunod in Pohnpei o person in Pohnpei. Kalangan Speaker. Kalangan Senator Harris, masulasan Senator Harris, ibahan po na si Senator Carl. Kalangan my Speaker. Kaya pali sa karan wow, Pwuhng ki kawitin Vice Speaker, Pwuhng ki kawitin Senator Harris. Nintuan kawit para kuwan pasanan kusunod o rule. Ipadang kawit ng Vice Speaker. May rule ang sukaro sa Pohnpei yan. Rules and pasanan kusunod. Ikulo-kulo jay kamelelam tamasan ng rule. 10L nintuan we have been withdrawal at siyang alamon tatak the rules and pasan ng kusunod allowed walu retikitik allowed walu retikitik ay sa kriyaw tayo esensan nan kasantihin kawitin kusunod ang niyasukan me kawawa ben pasan kusunod pangkin miya nintuan atay ban karasa ben masinin Pohnpei o patonway niyaso me kawitin pasan kusunod pan tatok masinin Pohnpei me ban manaman mohon patonway me sansan pasan kusunod kaya uya tatok pan government yu me pilpo kata kasabwal ki o tatang ko patonway rinan ko sa nadakan kawitin patonway ito tatak ani anso me pan kawawakan pan pit pasan ko sa net apasan ko sa net nintuan na pukapukitin na masin ng Pohnpei me tatak irew kumkuro Speaker po inwatak patonwan when we ala ko sa net kamumatang ko sa neteo pan kamanaman la nuwatawat riyaw niran riyaw me pan choro person kamanaman kayo nuwatawat kak iwasad me ikamelele me Vice Speaker songoson padoan kamanaman kayo nuwatawat kak wiyawi niran me kaptalong iman kamelele me niyaso me withdrawal wiyawi uya kaptolong kayo withdrawal ng committee o introduction uyawinan mumot the non-session daripada yang kawitin Vice Speaker sa kawa Senator Harris o iman kamelala magkatay sudah sapong masang wat uyaw muwa katay sudah uyat kayo puti President sapong o katay sudah sapong koto ikolokol kawawa masansan nan pasan ng kusanad o iman ensansan nan record magkatay Pwuhng nintuan ay kawawa kupura mail kupura naman iwaw nito kalangan may Speaker Speaker, kalangan Senator Carl. Speaker, pamukura Senator Harris pampola sa mga Vice Speaker. kalangan may Speaker kahit yan ngay lawyer mo apoy kalangan nito ngin kiting sang yan kakuya pagkuhan kawat ako sunat kwen taur ki uyapan men kawit kan ruwasin pasan o men tata ko kawit karos mo ko sunat o men kawit kan tatang ki ibil batuan kami lalam sa pangalan rule takawitan rule man kita karos pilkino kote pagkara pa self interest to sang tekan amawat ko kaya nanin naramas ay batuan kawit o kami lalam
May tungal kamagut speaker, kanirala po subsulu rala tu alu, ira pati kita beriau, patuan. Kamagut itu takasantiwan kabunan, media sama, pasanang kosanet, pansar mana-mana. Magawa kung marulo, tau tampon kasantian pasano, rulo sa mana-mana. Parulo mo, mengkawit, kahit ang kosanet. May speaker, esansal me, makit mo niya, ang kamatan kosanet wot, kaya bang katlalala. Usus kasanet your motion, me 8, kaya rin taulaw masani. Ang niwiyapan kawawan kosanet ka naman, nagtaulaw kantos, mintuan wiyaba, umiyan kaway. Ibul pakayalan ng Christmas wot, mamumuni point of order, absipigar, itang-atang na nahal may nanopong. Kaya episode isang manaman sang pasan ng kasunatan ko ito. Yung kasunatan sa puwat, way watmat. Ari, mintuan kamagit na niya, o kamagit ka mo buluya-uyar mo ba, kaya kiyansaw, susuralan ansaw, sapulan walawalap, suralan ansaw, surabasa na ramas. Kaya itong kamagit ito, may speaker, ito tanggalapin pulay kasampaling Pohnpei, ilawati. Kaya saya saliyati ay ilawati yan patukati yung kukukol. Rulo o tatanggo kawitin pasan ng kasan na to. Tami patuan. Ari patuan kami lele. May pilsa man ng kasan na ka bang kawit. Uyapan masan ng Pohnpei o kawit kan may patuan long. Pagki tami kami lele. Rabil kakato. Pangita. Iman kalong katlaw masan ni uyapa. Mintuan isus me alalta sang irawat. Arwar putak terima yo kabantala ansoman. Speaker. Kalangan miyado masuk na pinarawa. Speaker. Kamu isarato mo duk. Kalangan speaker. Menyang patong pwe ikamelele me imemiyo kinita legal advisor. Ainsaw mo kan balang-langan ka wemiyak tailanane and parati and pegiyak titong trail puk trailan and kak yang trai kawe mo Pwuhng. Pukai tegeng trail lawyer koy. Puk trailan kawe kosonet o constitution. Ari I panpag speaker tamen pato dito buen kawe yang trail tamak trail mimilala ang sawot. Speaker. We ay kawe o tame ipil we ki me watawat ko yo based on emergency by submission sang governor o on budgetary items may emergency. Rule withdrawal bananane rand mau Pwuhng kak place ng kalantar. Aro Pwuhng child may kayan gusto ng isawe sa trowe na yo anane legal advisor and pegiyak to. Kalangan speaker. Speaker. Masuk na pinarawa. Right, Speaker. Speaker. Kariyaman. Speaker. Chansal me pagpagtar o kariyaman tayo na lutung ti masuk na pinarawa. Ngay ko projectile taulaw iban entertain motion. Pwede chansal me miyayer o kamelele makaros me sakaratar tungalintir anson sakaratar. Speaker, ipem ang ima kaptalong pagpago o ipem ako nang yan report tama chansal. Imi pagpagigay anson. Kung Bakit taulaw tala pa lima motion o. Pwede miyayer motion. Regardless, motion no pananane determine chang melel public chansal agasampal tama chansal chang Senator Mobi ko. Ibiliang utong tama chansal chang Senator Carl. Hinduan kasalata me watawat kayu ni ancho ma pitalong. Another isang track rule Asia kay rule Asia kay dana short piliu pitalong ni watawat kayu masuk ban reported chang committee. Hermet iyo may imin mo ikasampal kita chansal chang Senator Mobi pagi. This is not a political question. It's a legal question. Makonang na itay lawyer ron ko to kawait ng trial. Essentially, makomban entertain issues, it becomes political. And when we're talking about legal issues, konang na itay legal counsel and ko to kawait mo mo to. I mean, yata motion, subsidiary motion yung dami essential mo trial. Pagi, taman, trial ang kumbalo, taman, ko dito, iya kawawang dami, patron mo legislature ang siya. Ibagagarayan.
Komkumru Senator Harris o Senator Movik so substitute motion kakuya uyang motion in return to imagine pen irayu. Karata iban po na siya motion mamiyak Thailand return to imagine pen rawat. Koros mo utung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show. Essential me toto sang show karata tay return to your masa ni pen kamamatan kamagit mamiyak o child withdrawer pilwat o chancellor me placer pansabal matrail pil calendar. Kami Chief Clerk. Legislature Bill number 5 line Procedural Act providing for the Pohnpei Government Compensation Act of 2023, amending the Pohnpei Code with respect thereto and for other purposes. Ang watawat kayo. Speaker. Essential mo watawatan mga pil nituan essential san Chief Clerk Pahrek kamagutuwa withdraw iban po na siya floor leader. Kalangan Speaker iman pacuan kesa pali jungal sikaran wa hukum kubura. Speaker nuwa iman pacuan huyata kamagit Legislature wasin kag puja kuburki kematan ko Senate tahap ketua sak payo lebih nyal rusak silu watawat kayo. Essential mo kamagut Thailand katian an masa na ben kamatan ko Senate tahap ketua sak payo lebih nyal rusak silu. Karos mo utung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagit po ita, kat nan masa na ben. Kami Vice Speaker. Kalangan Speaker. Ay tungal sakar musik. O yan pilka warang sakar. May Speaker. Pemerintahan ko sa network. Masang-masang apali o kasaneti ni Tete. Uyapan Pohnpei and make up kasante kap and Pahrek Saksilu and Pohnpei State Government. Nan kemudian kesenat kabagi tuasak tayo labanyal Pahrek Saksilu e apali rasilu nan kemudian kesenat wet kayo and kasaneti Pohnpei kan oisay kan ang officers kan and Pohnpei State Government. Pagkaw susta o ititakan. Iragarayaw ang kakapali irailagan no Pohnpei ban public service system o manual at tatok kan palian ran kakalaga kusunit o manual of administration no tatok pan Pohnpei State Legislature o malin kabung. Ang nuyapan kasantin pay salary yo nintuan kamakitkan mamia me katal kati mainanen kamakitir mongyong mata-mata untun tatongkan ab ni takuan tatok kanapal boyki authorization value kanapal ita anani ropakat mon uyapan kasansan sa palian pay magkatay bang kasanelong ng CPA o kayong sa kalamang Speaker yayo prin makampake me kinkap tatongki nipong naran makamakit mentada masuk doon waratal soup ab kamel me pan miyang penwakit to apaliata si menak memian sawat pukelong present tayo sa klimaw mintuan memia ayat me tatok main Speaker ang nan kumagitkanan officer salary act essential nan kumata makatel kamanala seropayo LB seropayo labanyal riyasak nakabna soto katinang pagugubro nan men kayat mesan salutong Legislature wet masain sayan ko ang kakta ko report ni me apal kaninay o Pahrek an Israel matikitingkan ang kakyang kata ni uyapan kasansan wo kasansapal wo sansal me kasansapal yang Pohnpei na obseskan mapan kasansapal sambar limaw koros ninduan kakalikin pasan ng kasanay Ariya penkak pukulong uyala kamutan kusun itu, mepana bali karusia nan kusun itu ater kusun itu kai, me officers wala pin metatok authorized nan code ang metatok pan PSSR o manual of administration o simenak, koresan pat mano o uniform nan Pohnpei kap and reokatriya saksilu menuya kamuralan tatok and tigang tatok Legislature kalsakwat. Metapia tatok lah bukan. Ari nan pemerintah me sansal motel lan sawat main patok ban anano yawi
Pwuhng, betul mama sani present paisak lemau apnan tame puktimit man proviso yo ban patulong ng komutan kusunet wotang second reading pen kak labata o kasaneti kola meatia to sudah sansal. Ponan present paisak lemau me patong talariau memiau aman tun tetap ban poi talariau since tuai saksama nanawai. Ap kola sudah yang sansal lole. Oranan kasanapan kola kan kawewer yaw miya mang speaker may gusatiat kayo akay kawewer ma kola tala silisak may patota ni May and Governor David o tiyan legislature wo tanawala kasan salary anan patok ni uyawiyang ni anso makanto uyawi salary yaw te pengkak patok ko minimum wage o sisak limaw esorel tala silisak ko ang tongga Orang bangga kapal kanina ni proviso aban patulong na yay kola aban patong bangga santi anggak santi mania available makarani nan available eu le riyasak riyaw available eu le stabisak hotel available riyasak riyaw main speaker iawat sudah pesara ang buyak action kana uya kata-kata kan sawat tambang may tatan toto Utama pa na palilay ng iray lang masakan. Utama ko tayo pang pukilang ng CBA. Pagka kasansalata may irariyaw bagat samti. May speaker, isuro burur pwede kalwata solap. Ipagawang tuntutongkan. May tatongka pulay riyawan sa uriray. Ew, how to feel? Pangkabatayang with sacrifice. Sampart na po tuntutongka sacrifice. Or may speaker, magtayabang kating kamananan watawat kayo patak na kakuyawi o pukelong proviso yung lali pen kasaleta kola o matala walisak tatala yung pukisak yamo manabang kanine o yamo manabang kasansan yung tan proviso kan calculation in kitang step what ito kabangatan matatok ng rayro ng sumot nimudumot main speaker ay tungal sa karmasik talang kakadla pwede action kan uyawi matuweta tel kolata tin megot o kama-kamasan mga ito totongkan uptel side kuya sabol betel po kalangan main speaker ya itu ngasakar besok matere Motion and close. Speaker. May kupurubuin po na si mga Chairman and Moni, kamu Senator Joseph. Kailangan speaker ay iman kaya uya sa mga chairman na ako na yung Melilian. Pacuandak siniran kalapak riyaw wen kak sansal may paan pacuan wo ko pong kusunod magjaid paan katsiyang nan watawat kayo yay appropriation bill yu panamen sa pun majaid pacutak din tuwan nire kaya supen melan ni orala pinapalipoy ng chuntotok yang ngaki chayin mausus na uitita tsukal iran paytak takalapak kayo when mo ni pa appropriated nan kusunod watch pat pacunan sa machail within silong mamiya kayong paytag riyaw din tuwan na paan kamanamantan ng pacutak ta paan effectively amend paan automatically amend kusunod mapali salary officer o salary table no pag kusunod riyaw chorol yung di magkakawait speaker Mga Senator Joseph, kamu Vice Speaker. Kalangan main speaker kuburo na yan gagagista kawait kuburan Senator Joseph kawin nirala main speaker kayo sudah saya CPA yo apa tangkawit CPA yo ni authorization bill yo kusunitin maitan uyapan totokan poy yay may irawat pan totok lang at CPA yo may pan waktak when kasansal longong nan line item and personal kan uyapan poy pakat sansal magre kamanala CPA yo ugre kamanala longsam and million walu sama o kilong pan kenton mo ni makasikto pan negeri kita sangnan mo ni buko sansal jawasak tay kenton taba mata-mata padalang ban sektor o taba padalang ban fishing magtaibit tulungar office
fishing fee ang sampung silu. Pada year nan treasury na certification makusun na to'y laki ebilisan sa lato sangir and tractor and treasury. Makaway tuwa uyayar men tatok mo deka ke tola pukelongonan kusun natin CPAO personal item buka minto na authorization wat amia. Main speaker ira karyaw kento mamia. Ini sakargi. Pwegi nan kento may sudo sa pangalanan kamunlongan at ay katok ni patrot silingo. Boy-boyer kasantier nan mata-matawon milyon silupon tew. May panabali po ko sustay titakan. Oiray kung totongkan mapaypay sang ban local revenue. Mimir nan kanton patrot protection. Tama sa kuyawi apan santiyaw ng CPAO ni line item and personal o authorization what kakir authorize ni uyapa. Main speaker ma uyapan pasansal longo utan pan patok kung mamilihan siluwo tama kasambal and balance pot gitu. Ibadangan kami lala magkolaw yung miminang kanton million silu ang tuntotok siligisew and state government may bampoy ba isang pan local revenue. Apan kabisit kitiyo, kakatrapo panang. Yung nakasampal, ito tauli. Piliw ng sansal mga speaker, kaya kamanala milyoneo pun sulu. Nitolong ng CPAO, ikinto, magkakasik, panraguragata sang visinggi, kaya nabalipok-pok tao. Tribal wakit, o kamanayang milyon tayo sama. Pil ni talang paluo sang nan fishing free magdal kasik abangkak million tuwa badwa talil million isak samak kento anticipate are nan met within million sulu point metrapin patolong amiar million limau sama ang sektor kamana man sanga US Congress awi Senate US an kamana are main speaker ni kasik ba ni boson mo ni bugat panmia authorization word pengkak kamanata o kita litolong kasana year nan pacato pan lain item kan pemomen na kuruma ban silang ngomong karabao personal action kan sa signer absad ngikut santiyong nan pacet ay tungal sakar musik sabol material puko jalan nana waliata yamin mo ito kuruma wan silang lang ngomong karabao ay tungal sakar musik me o kabra lang budget, finance, o sabol material accountant ka, rangkabat. Akay dyan ang senator ni kaya itong albugot, ako calculator. Bato tiyer milyon silubon tayo, ang napali. O limaw, punta ba, tan sector, ang napali abapat. Misakar masuk, ay itong alkawewemet, man speaker. Motion to close debate. Speaker. Nambakupura po po na siya mga Senator Movduk. Saya kiangan patro. Talangan Senator Mov. Mo imen piliang peitok pueki tami wewe ki ni samu sai kamanata 45% 3 million o 45% me kamanamanta on floor ceiling o pana paliato 45% salary increase on public service system employees esoto patong officer memiminan kamatang kusunnet magtay so tayo sa word. Tami pilmen peitong ren vice niyang sa magtay ka kawewe yang aramas kapatpan salary increase 45% katail ka kawewe yang rail magtay ban kawewe yang rail magkusunnet magtay ka manataw ban pay salary plus kola times 45%. Tay kay tani me sainsal nan mo kan. Arimen peitong kaya tama pung me sainsal ma o tama ko tay kawewe yang aramas nin tabiyo. Kuna kay ten agtay lanano purala chok kason neto po ito tama sainsal mo kay tani me sainsal niya sa mo tay kawewe yang public sainsal mo tay kamanata 45% salary increase. O ibilmen kapatayang dyan, 1.5 million magtay kamanataran chayo, kutay kamanata, pagtalan balansyela po chato. 2.6% magpatong mo yata 4 million, no?
Kita pilih pakai kita floor amendment kay memimin 1 million sum. Ay so what isay kami alala me tete yang kita me tama kita yuyak kita kapali financially. Say te tarapuan ya kawewe yo patutosang executive me financially we're solid enough magkatailan kak apaliyata sangan moment commitment magtayo yaka. Ari iko sampal ko po may 45% salary increase o ktail kak. Patong air officer ka, imen wewe ka na ktail financially ktail ka kapaliyalarop ka. Speaker, iko sampal me katail aletier financial status in Pohnpei State magkatay kak apali irok. Speaker. Ari mo ba niyo yara insan salong katail ko Rusya po katail di kasal kiyo bibitang kasal di dang katail tame tame konong tesuto konong. Wala, Senator mo. Ikagong kukuburkan koros, iban kataman yung child to mag-child kat nan masan na ban kamamatan ko sunet. O essential memier motion trial and retrigiti. O essential magtayban take action ranward, tayban tulang ng watawat kayo. Mamiye iran kapatapat katoror, ang may din kauna bata, pagtayan mailan katkilong lakap, mula tayban kamanala, kamutang usunod po. Ikamelala may tarer, masan ba ni rawat, o iban po na siya kamagit mamiye, tayo lang retrigiti masan ba. Karos mautung kamagito, masan ni Pwuhng masa ni show, kamagit po itar, tayo tingtiyan masa na ben kamutang ko sunet pa kutuwa isak payo, labi niya isak silu. Karos mautong kamutang ko sunet wat masa ni Pwuhng masa ni show, essential me toto sang show, kara tayban rule, makamutang ko sunet pa kutuwa isak payo, labi niya isak silu, tayo sabulman kita nuwatawat kayo, ranot. Salamat, Mr. Speaker. Masalah, pampo na sa floor leader Abram. Speaker, kailangan naman pa doon il-florong Senator Ned. Floor leader, yield floor Senator Ned. Kamu Senator Ned? Kailangan kami floor leader, kailangan kami speaker. Kamagit po itar, miya masan pa. Speaker, saya kak wewe na kamutang ko sunet. Ya, miya masan pa. Kamutang ko sunet wat. Kamu Senator Ned, may kubra maguin po na siya makamagit kamutang ko sunet wat. Kamu. Kailangan kami speaker, ay tunggal sa karanwawan patpatote. Kamutan ko sa nuwet. Senator Vice Speaker kom kupuro ektail po na sama Senator Ned po ang kakawait mata me menya mangon ko sunet me hey Chief Clerk, ganito wala mo, Ned. Chai kombal mami nito. Speaker, ay tungal sa karmasip. Bagaya placer, clerk pa ang watakata mangan ko sunod to. Yet ko sa may patuwan ki. Yet ko sa may patuwan ki.
tayo kat nan masana ben kamamatan question net tayo chapaler tayo kat nan uya kubur tayo kat nan masana ben kamamatan question net pap ketua isak limau leban yari isak silu pero masalar masana ben irawat ay ban retengeti tayo place kamamatan question net wat pan sabul matay pil calendar child pleasure sabul madail kamotang ko sa network pan pil calendar makupurkan koros santia rai pan pona sa chief clerk o matawatan kamotang ko sa net Legislature Bill number Bapkito ay sa Kumalayang sa Siluobil Pahrek, establishing the 2024 Pohnpei State Inauguration Committee, amending Stela number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 to provide an appropriation for the expenses of the 2024 Pohnpei State Inauguration and for other purposes. Minawatawat kayo. Chancellor Mao, nituan Chief Clerk ay Kadkadaur, kami Senator Ned. Dua men patrawan pa pinin ko kusunet kaisa ko patrawan wayata kamagi tikailan wala man namagi kamutang kusunet na pa pugit way sa lama. Lebeniyal resik silu masan bio sa palman. Riyaman. Chancellor Mao kamagito koros mautung kamagito masani ay masani so pag kamagito po itatay kat nan masani pen kamutang kusunet pa pugit way sa limau lebeniyal resik silu. Motion and close. Riyaman. Masotre kabese sang Senator Ned ay ban po na siya kamagit mamia Thailand retengetier masana ben kamodan ko sa network koros mautung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit po ita Thailand retengetier masana ben kamodan ko sa network koros mautung Thailand kamanata kamodan ko sa network nuwatawat kayo yay kamodan ko sa net pap ko tuwa isak limau leben yari isak silu masani Pwuhng masani so kamagit pa ita rok tayo sa bulman kita kamutang ko sa net pap ketua isak limau leban yari isak silu nuwatawat kayo ranwat miya ito kamutang ko sa net Kala, Mr. Speaker. masalar ay ban po na sa floor leader Speaker men pacuan yata kamagito pagkik chailan chorok tiyang tuon isak limau. May miscellaneous. miya karyaman pan kamagito Riyaman. sansal miya karatang tayo katier po ng isak limau tayo tapat padapon iratoror miya kawait tayo iratoror sang Senator Kan kami Senator Carl Langan my speaker kaysa pala sa karan wow ipilmen tungal wawan tok Israel kan me apke padang jai melel Israel lapalapin way kan Israel kan me apa-apa li sa matay lobis kasampal and revenue and tax kamelele me upo ko kasampal magday sabol manki nan tatongkan magday pang kinapali ankin kak paduan yang men Pohnpei kapor-por Ada Thailand kin kak kaunsak sabol matay tatok nane session nintuan Israel kan magday bulu-bulian men Pohnpei koros niyar bankin sabol man ko kapor-por eri PPM may tungalan ki Mimen Wiyagi itungal retoro kapadayang itungal Pwuhng on acting governor Francisco Yohanes pergi tato kesampal me apali nan tia nan soyu magday katkati abol pempuinen contoh tato ele eslaw ya pikasal may priority in administration watch kosudang puinen contoh tato Wiyabekan ekaipak keberadaan sudah kan tokupen percaya koros nanti yang tertawa dan poita. Imen Pwuhng acting governor director in finance oiral contoh dagen tax and revenue. Meran word kawai itu men KPSU mesang
Director in Finance, Ms. Christina L. Neyong, Acting Governor Francisco Yohanes. Makapese, Menichisan Bay sa Walu, Pohnpei State Government, Padawan check you, check in Navesa Menempeki, Eusero Limau, Payu, Silu Payu. One check what, Padpadon million Riau, Isolop, Tuanan, Riabukuan isak tuaw, sent to Isagasu. Supplement Pohnpei share, sang ni Monikan Melody sang light mawiyaw ng kanta kapatapat. Nintuan kasan ko sa nitinan pa sa may ugdaglar o kasan niti present limay sa kin Moniwat pan patubasang on state payo. Nan kanen eban Moniwat eban del state payo present silisak pan nena Pahrek present isisak pan nena peyan toton way. Ima sansal nan kawit wat en sansal me nan parwat FY the fiscal year riyagat resak silu kento na basa metatalk no mo ni melody sang light million isisa keu walop nen silikit walo bukit way sa gisu sen wali sak silu ni kanen natin monwat uyawir murin manaman lan pausan ko sa mitin na basam metebta manaman ni July payu sang July payu del September silisak nintuan kanen na may kasaladar Pohnpei ang person silisak sa bulman ki chala one lop dimanan kit of kriyasak sa wali sak silu ang kanen person ni sisak mapayan toton way Pohnpei sa bulman ki million riau lop silinan tuwakit o pukipasak tuwaw sen jaysak I monuwad makaparapat panero wiyata one check one amount one monument sansaler en sansal monuwad ang quarter sang July payo lel September silisak ran silu makatoror sang lala July riau silu wiki kosan net niya wudaglap manaman July payo en sansal maran silu mapato sang lala one monument so the kono ti wukitaglan pasan ong ran silu tala limalop tuwanan riyo buki limesa keu te tonangan na 11 million nintuan kanan natin monuwat en sansal ma iwan moni me Pohnpei ban sa bulman kinan ewo quarter o table bang kasik sa monuwat nan January anan parin tatakwat tay bang kasik million isa keu lop wanakit lop wanan kit isisak tuwaw sen wali sa kwalum imen kamelala ma one moni mesan salan sawad HR and patuan yang men Pohnpei kaporapor kosonet kan koros magtay kamanata na paliata po inen chon tatok miya ten tatok o an sansal me nan kapat koros me miya Pohnpei bil ka kaya ta buinen ton tatok mamoning kampak so bil tatok penintuan kapat penen puinen ton tatok magkay bang kaya ta koros dapat pada million walu sama ipadawan met puenkin uya sabul matay ten tatok ong men Pohnpei koros ren sabul men ke koporapor kecai kan mara pilato kecailan pa wewat sabul matay tatok niya so magtay pa napali apura lang rail o ansan sa lang pa pura rail magtay kasambal ki pura rail makasanay kitay ti nan tatok kasambal wat ay mate itong alirachoro kapura yang ikapang ang rai kan may patuantar melel makamo acting governor Francisco Yohanes o iray to tatangan mapapa supplement or kasambal men at kasanding tatok kalangan man speaker Speaker, Kailangan Senator Carl o kapesen nenen monikan magdahil sungalan kitiyer kasama man kitiyer Speaker. o mekan mapantul patul. Speaker, kakayang patuan. Dahil katkat na ni Retoro, Pohnpei Speaker. Speaker, ay tungal wow sa pal,
Ibaron kami leleme nan rairan Christmas hot tenggi ganako ngilan kamay pel ngilamaukan agdalian bilking ka kapung mal uprong sa palbana sang negara ba mo yanta ka magdalang kamal dio sa palbana lakapulak isak. Speaker. Thailand kamal di sang uya kupur sa palbana lakap pulak isak. Mai kupurain po na sima kamagito masih tu poitak rebi bangkat lamotai. Harus mautung kamagit memia yar karyaman pe Thailand kamal di sana uya kupur o sa palbana lakap pulak isak. Harus mautung kamagito masani Pwuhng masani show. Sansal makamagit poita oktai ran mole di sana uya kupur o ban sa palbana lakap pulak isak. Himen pagi o kongong ay senator kan masabal maday ran in tatok ong tien legislature wat motor-motolar o men pagi o kongong koros ang sa palpen lakap klok isa alangan ng kupur koros.